Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha Kola Guru Vishnu Rabhadiva Sarani Kapamanpo Nijang Karbi Anglong Angkangarlo Khiruni PVN Higher Secondary School along Kola Guru Vishnu Rabhadiva Arani Kapamanpo Wo sikachiklo ni phaing koi ning kan surihinira ing koi raphiarni Khiruni PVN Higher Secondary School along Kola Guru Vishnu Rabhadivas Arani Kapamanpon along Mai Charipon Asom Sahitya Sabha Khiruni aro Maipu Larchit Boyswa Lapen Bangso Amayalong Aluhyaman Pen Chetongdun Abarim Than Bang Khiruni PVN Higher Secondary School Usarani Boyswa Khiruni PVN Higher Secondary School Principal Dhoni Ramdera Lapen Asam Angkangpi Pini Arni Kola Guru Vishnu Rabhadivas Arani Kapaman Pona Sonsi Khiruni Higher Secondary School along Tami Pamandun Bangso Arani Kapaman Pon along Osomarapan Arjan Kihi Lapen HSLC Asad lang along Ki Undun Atumaphan Karcho Pona Lokot Certificate Pusitami Pajerpot Lapen Science a subject along 100 to 100 a number Chipalong dun Abang Piaphan Pusitami Archopon Pusi Birta Ribdun long Khiruni Pen Sindira Pro Carbian News চনৰ কলা গুৰু বিশ্বমস্ত ৰাভা দিৱসটো খেৰণী হাইস্কুলত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই বছৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ HSLC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা 75% ওপৰৰ মানে ষ্টাৰ নম্বৰ আৰু ডিষ্টিংশ্যন পোৱাসকলক এখন ফুলাং গামোচা আৰু এখন মানপত্ৰৰে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমি 2020-21 বৰ্ষত আমাৰ খেৰণী অঞ্চলৰে মৃদুপৱন কলিতা তেওঁ অসমৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছিল আৰু এইবাৰ তেওঁ অসমৰ ভিতৰত তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানত দ্বাদশ শ্ৰেণীত 100 নম্বৰৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁকো আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি আনি তেওঁ আমি ফুলাম গামোচা আৰু এটা জাপি মানপত্ৰৰে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত খেৰণী হাইস্কুলৰ সমূহ শিক্ষক কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াত খেৰণী হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী উষাৰাণী বৈশ্য আৰু খেৰণী কপলি কলেজৰ অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁ সাৰুৱা ভাষণেৰে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে তেওঁ যিখিনি কথাৰে ল'ৰা ছোৱালীক মানে আপ্লুত কৰিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি 5টা প্ৰশ্ন সুধি তেওঁলোককো আমি পুৰস্কৃত কৰিছোঁ আজি আমি ইমানখিনিয়ে কৈ আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা দিৱসটো সামৰণি মাৰিছোঁ Sonari te rangarong SDB Jensing te rang bang sopier thelong pen kache otekang Moni datum kopi koson ahut pentong ke phoponi mati kithi poni thangta chipu thekthi
Sonsi Phuluni constituency ke parlo Tarabasa Sonari terang arong STB Karlitang Jen Singh terang bangso appear thelong pen kachi otekang lapen alangli STB Karlitang Jen Singh terang bangso appear thelong do boma hut setami majok penta chebohong chingchek lapusonawi lapen alangli kaiki tame aningarong bolon pensi bangso appear thelong do ponlonglo Lapen alangli rong mi senang cipupen mathasi kamati sai setami cepaduku. Lapen alangli nipai krinar kebarni hempen lohan kachonam dun cipupen center ahitian palil. Lapen han kachonam bob ahud men high pressure kisu kebara jok hitialong krep popo ahud ajerpo alangli phan dengdun loklo. Lapen alangli phan Dipu Hospital an Vantulo. Bonta keso ke batu pik penajok doktora tum setami khangdun un edet penajok bang so appear thelong pen che upon nang koklo. Phuluni pen Bidor Singh terang report Karbiang Long News Channel. तो तंगते जो नॉन मीडिया तुम फंदा चोरो लो इनी डाक सुनारी तेरंग रंग SGB keciwoi along nang cetong thekot lasi ansu se media abang phutu hana choro lo lasi non milige thanji alam thebang ke lapulo dak sunari terang rong SGB Jen Singh terang alangli keciwoi tanglo lasi nili tu media ta chehang lo lasi laso akai alamo nili ithithini ke thanji phansi nili non apor tu hang lo lasi alangli claim ke dam ta SGB ke do apor hostame alangli rong long ke claim ke dam ta me ponsen na ben che bhong ching che gabe alangli kai la mo ke non jut pon koklo la se la song bong alangli SGB ta akesar din hot pen stame SGB lo ape non alangli hala akesar amen bange amreng tera na pe non Jen Singh terang la bang ta SGB apus sikje ce mane ce khangnun si alang ni cari pon bom lapen akesar hota mesen lapen non ta alang ke cari hota mesen sitame non alang li non sose un epensi bemar long lo kajone mane arni si ti ek din ang bong pensi alang li bemar long ma seriously bemar pensi alang li cewo igilo angli hombar ni business claim dam je phanse hempen bar lo ma hadak seriously center bojar lang pen masi accident de lo accident pen amase alang di Dipu Hospital long pona hadak pen si mane det pudi chewanang kok lo mane aphugi su pen aja haladak center bojar long pen mane bemar hostame hempen ta bike be phone dak mana thangthe lasi asi non bangke nil tumta jon rong agambura SGB ciwoju ajeni si ningduk cipaklang lo apendak asomar pinso so inudo akibisi bang sarlong terang lapen asupi bang hinido lake amen ke sampri pen jun mili terang pi la bang thom asomar do lapen non ahem acor bang kadulang lasi non ke alang tumbang ke asapsu asomar ta theke theroi lo tubon stame asapsu chuklem chudam bang tek kostu che ason si nilitum ahin penge chini dun tubon stame lake arnam ahir jume si chuhang pon bom anwelo labang ke nasi ke thanji bang ke neta kisu ke gopie kisu tong ke long ke kisu bang ke pane pressure pen si mane kisu aja ini si aniye ta cicini ne pin pen aja ini si alang na sona kisu longlok pen masih tong sekot pen alang mane ciwoi nang kok kuna no pon ka lang li phan jan alang li phan ki Dipu civil hospital long civil medical masih hadak betul edet masih jam ciwang kok aljing lo man ta lang li kisu ko ani ding o alang li hombar ni 17 arni dakpan pon lo 18 arni ke inke alang Dipu mane hospital live lo lapen 19 arni ke dakpan dead body ciwana kote bangan ente alang li tum lakali tang alang li tum kote bang hini enut ke alang li
lah sarsing terang abong nili bange apunu sepolo apen tolang la puta apunu sepolo Samson terang kisara sepuluh akleng silo masih mahuprong itu mungkin Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me